paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo talagunay? Nagdengagak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarag la kuma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayon na gumatgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Nada ko matibi dito'y balay. Bateryan to pa'y awan may gatang mo. Day tanto laki din tira. Ay, panunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti tibig. Siya kida, hindi pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, panpanunod. Ala, at panunod ka. Rugyaman. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukan kwa na mare, no anya launa yan ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni badungkaw. Na. Uray matday ta uray la naggidan kayo ang nagkataw. Ay. Kunak man no matulungan dak. Syakto, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maadaan iti tibay. Adda kwartam. Kano nangina ita titibay? Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Anggal tayo! Anggal! Don't disturb me. Agbuy-buya ak. Agbuy-buya kay tiyan niya. Iti TV Anya ngay kumati buyaak. Awan mo't makita ka TV dito sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel a TV. Awan, anggal. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Iso nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaak iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapaspasama kanyang anggal, antay. Nay, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idinto tawan mo TV yaw. Ay na, bay amon no kastana. Agim imagine nga da TV di tasalas. Simot ni angkel ko no kasta. Ay, anya nga ti maarami da kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Aray, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti sagsasaro kuna na. Hindi ko kinugtara naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Ape, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan. Awan igatang may kanituyang ka. Nakapoy kayo. Di TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero mi mati panangiyokran mo na kita imang. Urayalan na iwatag. Kasta nga ron kadakkel di TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Yagasin man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo ta makagatan kanituyang ko iti TV me.
Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo pagdinggan. Awan TV pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na dito atuyan. Hoy, tuyan! Dandanin ba daw? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasano ta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay, kunang mga agpanunot ha. Sige nga rin. Lipasam lang dahil ta pampanunutay. Pangam niya. Sigurado ang mamaadaan-tan iti TV ta. Siguradon dahito ba daw? Sigurado! Saan mo't nga imay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngi na ti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inte nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay. Itilaengan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Mare. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpahili ka na natuyang. Wan, kwaraw. Mapanak man mga la iti TV may kinebadong ka. TV? Ito igatang yung iti TV? Na, apay nga katawa ka akastangay, kwaraw. Kat no nagngina ti TV. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga la iti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti TV. Talaga napigsa ti pakinakam mo Ayun sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukataman dyan daw. Adag tok-tok-tok. Amo magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laangan ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya, Maray. Kita pare. Nagdakkel nga ulag day tao. Ulag. Ayan na ti ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Nalipatak ana ibagakan ka. Asyak lati makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensyakan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no pudnan, umaya ko mamakibuya. Day tanjil yun. Umasidigan iji dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka. Ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan TV ta badang. Kitaam! Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil atrak? Umay da i-deliver. Adan TV ta! Yes! Adan TV may! Ay, agure ka to yan. Kasano ka dakil dahi ta TV? Dakdakil ngam dahi ti balay ta! Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaadag iti kukumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, tuyan. Nangalami iti pananggatang mo iti tibay. Ay! Pinanunot ko no kasanaw pa daw. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray. Inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Mare. Wag,
Kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandanisaan nga imanay di tari daw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay ative. Sigurado ang nangina da di ativi tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay atibe. Ay, mangmangag mo day dyan. Nangkain, mang ikaw, nagpigsa. Agap-gapon sa ije balay da pari ba daw? Kabarang-barong namin dyan TV da. Ay, dakal. Gimatang da talaga. Unanggal. Sa bagay, dakkel mo titibik dito balay. Awan mag, panunot mo lang magday ta. Bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan atibi? Nagpigsang kail. Ibaga mama ta sanda pigsaan, ta makalistorbaw. Jak mangeg jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay tibiyaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay tibiyo Saan agaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat, saan kayo man ang makabuya, makadingag kayo mal. Amo may nga adan tibiyaw. Iswasaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilatak. Makitam ayang agkatkatawa Nasaya at no kasta. Ay, pakapsutam jay tibiyaw maray. Agtulong kami amin no napigsa tibulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawag kan ka nagbayag akin na saritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Na, anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta. Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo tiyagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Ti dakas, kainraman na kaya. Ay. Syaklaan nga taayat inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos. Delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Na. Anggal! Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isong harot nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, tawon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne. Nakautangam, intay. Diyak mo! Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marito yang atibe. Apay nga inramraman na tayo mo day jay amari tuyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Ah. Mapan kun sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma kala kagawan. Wan angam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak itinasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinungot tayo kiday. Ay, sana. Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana ang makipinungot kagawan. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Bakapsutan dati bulyom da ito TV tuyan. Nagko napakapsutam, pigsam kit di atap lumangda, uray di takabangibang abarangay. Tapno manggag na jaga ayab di tarwar. Andaya! Ano tuyan? Tada ba daw? Dako nagtumay. Di ko arong mag. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti bubuya, ibaw na kiday. Sikan ati mapan makisarita. Apay ko araw. Ina na tuyan.
Papaya banday di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle ka. Nay, adda basol na. Ada, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay, kastaya. Ay, aguray ka. Tayo na kayaban. Kita man, tiro padagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay, nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanya. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyaw. Talaga ang makaungot kami, ito inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawat ko na. Saan maala iti pudot ti ulo ito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyang. Ta amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akos ko silapan, kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon si bebiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungot kan ka. Bayadam aja utang mo. Isan da kaming eramraman nay. Alawunan, bayad akon, kapitan. Di daklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yon ako silapan ni Marituyang. Tuyeng! Umay ka man ditay! No agayab ka, kas kalasig siguro. Ayan na di TV. Insubli kon. Sabi nga insubli. Awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron, dagiti nakautang nga. No kasta, awanan ti pagbuyan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare nga tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay. Tapno menos gastaws iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit adda pagbayad mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikuanang, umay kuman isubli jay ginatang ni Badong kong asay. Apay? Expired mo tayo Na Anya ka mo tan, Maray. Tagla ko ka iti expired nga asay. sika man pa'y ti kaunaan ang nagreklamo nga expired ti lakok nga asain. Talagamot nga expired down. Kita man, Daytan na expired ang nabayag daytan. kasano nga ibagam nga expired? Saanon anapgad. Anya, Sukat man dayta. sukatak dayto, ikat nakagudwa mo taon. Ta pinagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may. Awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, ita ta nakagudwa yaon. Sukatam kay dayti may sakilo nga asukar. Nayunay mo daytan. Sukatam no di mo kayat nga iwaras tao. Ngaglaklako ka iti expired. Ha? Na Maperdi tinagan mo kas kagawad. Kan mapukawan ka pa iti customer, Maray. Na Binot-boteng ko ani Maray ko anang. Iso asinukatan na adagos iti may sa kilo nga asukar dyan sublik nga asayn. Ay na, naglaing ka talaga, tuya. Di na amaw, nakagarapon gayam dyan kagudwa nga asayn. Di nakalibrita pa iti asukar. At dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay ba dong? Malag timpla ka nga ruday ni ti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta.
Malas ka no ti agpanimay kagawad. Kasano ajak ag panimid, kat nalugi ak manan. Ha? Apay? Anya tinakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no, di ginatang nangasin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign. Sino kataklatan, tapno awanan ti Rirey. Kunana nga min apirjan na kano tinagan ka. Ay, imay na ka maninwinan to 3 ah. Day tanga ron ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. Mahiam nga agsaw-saw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta? Wan kagawad. Patsin na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakog. Ang mga no umay munto manen isublen. Anya kamutin maray. Mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kaya't mo agumata nga kuno saan. Kat gumatang ka na. Amok mo kahit nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga mom? Tantanawan na ka di tabalayaw. Amok latan. Tasaan pa'y anak sayan dagi talakom. Agbuwe na maano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay kinebadong kao. Nasayat no kasta maray. Kabarbaro dagita tinapay alako kat. Kaidil-deliver dalaang itay. Good. Kukwak dayto adda palaman na. Kukwamot ni Badong dayto awan palaman na. Aw, manuamain maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo at tinapay, tuyan. Kasano ako na maasaan ang naimas. Kat nakagudwa mon ang nakagatan. Yung kay sublay, iyan nagkatangan. Ah, isobleg manay. Way, ibaga man na pirde. Kano may bibos mo? Sukatanday ta ni Maricuanang. Ay, mabain ako. Si kanti mapan mangisublay no kaya mo. Yung kakideng. Unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Maricuanang, di kalilignusan akagawat dito'y kabildatan. Ay, pudno ka di day taki no nam, kabadong. Pudno maray, aglalo no umiisim ka. Ay na, kaskalatin ijer maray. Di nakman ang awan iti kasta. Huwag gayam. Kagap-gapo ni Maritu yang dititirsinak itay. Imay matang iti tinapay. Way, namok maray. Kinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na. Isuday ta, ti umay ko isublay. Anya! Umiisim ka di maray. Ano saan ka lumaad? Umay mo man na isublain. Ne, itak lang amang isubli ah. Naperde nga min dayto tinapay maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbaro la dagita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnag maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yung kanyak. Jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnag maray. Umay mo isublay, dito nagbasitan anak da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang naperde gaya main. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayay. Nadlaw ko na naperde gaya. Ay, sa anak ang mamati itiday tay bagbagam. Peasan mo apat yan maray. Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain saan mo asukatan. Apay ko maasukat akat danda ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan ah? Apay, papanam, Nakagreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. Naperde ti tinapay alako ni kagawad kunam. Wan pare, naperde talaga. Anya nga ti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko maa pare, ta naperde may. Unang dandan ni maibos maon. Naperde nga rod pare. Siyak ka ditipat yan. Kaslasaan mo't anaperde iti panagkunak. Ape asuruan na. Kit kabisadok ti naperde kung saan at tinapay. Saanan na kaya't asukatan ni kagawad kuan hang dayta. Ay, sana mabalin na pare. No iday. Kaya linukatam ko ma. Kat nakita nga dabuot na. Ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo't anakitan pare? Ang kinit tabak.
Ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo. Dandan ni pa'y maibusan. Unya rad. Ay, una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Ang dua-dua ka pare. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailaang mate ni Marikwanan. Dapat kagawad mo. Ay tapno awan ng tiado arire. Yawat mo kanyak titinapay. At to'y pare. Kahit ananum ngay. Kan nag-akastom. Nini. Ninalngal mo mutin pare. Hapa ngay. Awanin na, tiba sukat ka. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo. Iti kaslapungan at tinapay. Anya. Kasta ate kapitan. Na. Nanakam. Naanaws. Kan manangasay. Talaga? Agpaisuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin pare. Bili baking ka. Oh! Amom nga urnosay. Dagiti rumso arire. Dito barangay mo. Na. Mala. Yawat mo nga rutan. Yung kwarta nga igatang ka. Iti tinapay. Tama pa na kaun pare. Nakagatang ka, iti baro at tinapay. Why? Inikanap ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka matang. Ay, kauna. Iso nga no, da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna kini pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan Nukasta. Una. Nan, ramanakman nga ro, day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mabalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat day taginatang mau. Isukat ka, kat kinan kaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam analabaga. Apay, di mo pa'y amaw nga aglaklako ni Marikwanang iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wun maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita. Ay kat mapan ka, takaluklok at nagitilako na ita. Kastaya. Wun, ingkan, tama nga numaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda, gatangak day tao. Ay, umay mon bayadan Marituyang, tapno saan da ka nga unaan ti sa balay. Ay, un maray, narigatan. Adamot kasta apalda ni Marimilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Ay niya akulur day tinapilay. Dahita color yellow. Ayun, gayam. Kat gaputa color yellow, nangingina. Apay ngay mat anangingina. Ka color yellow nga raud. Nungay kulor na labaga ti alaan. Awanan ti color na labaga. Mala, ibagam nga rod numanaw, tabayada kaun, uray nangina. Anya ti makunang badaw. Bagay ko kadimo lang dato'y kulor yelo apalda. Nangalam iti dayta. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang. Aya. Bagay ko niya. Ay, uwanin na. Bagay mo. Anya pa yung ngay, ti may baga. Usarag daytoy no agpaili Agam niya. Kita, tamang ano alain na iti karuba tayo, nga galala iti kumkumpurmay. Ay, wala niya. Mumutin na kita karuba ta. No, da maibilang a kursunada da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatang ko ditaw. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Aywan. Anya nga tano suratak jay gayadan na. Anya nga iti surat mo. Tuyang labadong. Anya, paldamday ta, apang iraman mo nga, tinagan ka. Mala, jay lang arudnagan ko no di mo kayat ti mairaman. Isurat ko dito iti tuyang kaborlisan. May mayat pa'y. Kadadak ko lang, tapno sa anda at akawan. Ay na, wow, Marikwanang. Ah? Nagpintas mo tanday ta suot mo a bestida. Bagay kan ka. Nakita kiti karton, Maray. Isu nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, Maray. Apay, kayat mo? Ay, tayo agpadpadat ako, ma. Adda, Maray. Gatangam nga ruda na, di may isa. Ay na, ibaglakit na yung tada kapadpada na, Maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Inton bigat, no agpaili ta, isuot ta daytoy abistida. Adda amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang.
Sana balay, tadamot nagatang na apalda. Bagay na ka, day. Jak pa'y nakita nga insuot na, maray. Da maari milyang kan marikwa ng samo, dagiti agurura itilugan iti paradaan. Wait, suda. Apaya. Nakabistida dan samag. Wait, nagpadpada da iti bestida. Siyak nakapalda aklaang. Kit mananungay. Kaya't kumutikas siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat anagan mo, di tagayadan na. Mapan kunto isukat dayto kini marikwanang. Ano kaya nasukatan na? Napay kidinasan! Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagan pa'y laang kat kitkitaan naklangaro doon. Nakita kayo ngamin itay kini Marimilyang anagpailay. Inuroray da ka, tako namin nagpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin ngagpadpada kayo iti bestida kini Marimilyang. Ay wan maray, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumutikas ta bestida maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublim manan. Di mo kunaan, asan na mabalay. Unay kamutin maray. Isublem, kat ko nam asinuratam day tagayadan na. Sinuratak tapno saan abigbigan dagiti karo bamay. Saan mabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarom ka, uno agreklamo ka. Saan mabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya kang agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani pare badong. Apay ngay magkapitan. Tunggal ada reklamo yo. Dito'y lataayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida. Isukat mo pailaan. Ay kat kartibo nun adi gumatang. Ay uston. Look, wen nyo ti tao. Ay, maudin da ito'y atulungan ka. Mauday, Kapitan. Kitay man. Nagadupay ti nakapila nga agpatulong kanyak. Simingit ka manin. Itay dapay ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Wen? Ay saan mo nga isukat da itaginatang mo apalda? Ang mga nusika pa'y ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, marito yan. Urean niya pa'y ti ar-aramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sersere paglaang mat ano Eh? abong ungot ka. Asino ko mati saan ama kaungat iti dayta nga style mau. Isungarod abalbaliwa kun maray. Saan kun nga isukat tabagay kumaday ti palda. Kita nay. Kat talaga mo't abagay mau. Sige man, agpusipos ka pa'y maminsan maray takita agman. Hap. Oray bakit la agbalon maray. Wag. Mayat, maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo, ita, ipasukat mo. Ay nanatoyang. Saan mo ngamin alukwen ti padam a tao? Tapakadadaanan, kan pakaibabain ang mailagay na. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasta
Ikas mo, tigatangam, saan nga utang, tadyak kayat yag pautang. Una, tadamot kaskaw. Malaksid ano awan. Katuwa na, makaumat utang. Bagkumamot ano, utangag dagitilakok ngam saan mo. Mabiit lang, taalag, tigat gatangam, akapi ka na sukar. Unay. Kape, asukar, oh, atoy, Oh, ato'y matibayad kaw. agyaman ak. Ay, nukas kumakan ka amin agumatang, akas, nagsaya at kat kuman. Awan ka di pa'y ti honorarium mo, inteng. Awan nga ron. Mabisin pa yung tipita tawang karga na kwarta. He, mabisin ayamot ti pitaka. Apay, mangan. Isumot. No ada karga na, nabsog tipita saan aya. Isong ano awan, di mabisin mo tipita ka. Ay, kahit kaano nga ta maalam ti honorarium mo. Awan nga ti karga jay cabinet apagyanan dagiti groceries. Yung kapay umutang kan marikwanan. Bayadak no maalak ti honorarium ko. Ala nga rod, tamapanak inton madamdama. Nay, awan mo ti asukar king kape, tuyan. Awan nga rudan. Awan pa'y igatang. Ay kating kapay la umutang akin ni Marikwanan. Sapay nagatidugan ti listaan ta. Imbag ano mang tud. Saan abalya, tadandanita mo tinaglakaw, itinatay. Alatay nakpadasan no kayat na pa'y tagpautang. Sapay no kumaro na kami suot day di abaa. Mala, anusam, tas si kaki nga rutag kasapulan. Anya pa'y ngay. Isumo ngamin ti adda tersina na iti asidag. Adayumo ngamin ti daduma tersina. Mare, nayunak man ti utang ko. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sana bale, tasaan mo't amabayag ti panagbayad ko. Bigbigat utang manon. Saan ko matngot utangan tilakok Ay, awan mo't ti utang ko anabayag, mare. Agbayad ak mo't laadagos, basta ada kwartak. Alaman langan. Ay, no saan lasi ka? Saan ka kumada pa utangan? Ay na, agyaman ak, mare. Saan na mabayag, bayadak ti utang ko. Masurunak nga men kadagiti daduma dita nga atidog lang nga rodan ti listaan da. Di da pa'y lagbayad. Awanen pagsakadak itilakok ano kasta. Ay, ikarek, mare. Amamunak mat. Managbayad ak mat iti utang ko. Umutang man, kagawad. Utang manen. Awan lakat ada umay diti tersinak nga umutang. Nagbaybayad akmat. Sapay nagpintas ita ni kagawad. Uray agong ungay. Ay, di nakman lamlamyongan tapno lang makautang ka. Ay, sana pa nang lamlam yung dayjay, kagawad. Uray kagsarmeng, pudno ti bagbagak. Anyaya ti utangam. Kuha ko ma. Yawat ko na ito lista, kagawad. Inlistak namin, tapno jak malipatan. Nagatidog kat na ti lista, amon kwaraw. Nagadon nga utangam. Imbag tula inton madano ng ti panagbabayad. Kat adumat ti maawat mo, kagawad. Ay, basta, agbayad ka adagos, kwaraw. Ay, nagado katalistaan dagito yun. Ay, masapol nga agsiribak. Nayo nakipresyo dagiti utang. Naglalaingan dan. Adda na ayon ti bayadan da iti kastoy nga ramidag. Adda gunggunak nga agpapautang. Hindi ka nakakadimot lang ni kagawad iti utangan. Dandan ni saan amang ted. Inkarik mo't kideng agbayad ak adagos. Dandan ni siguro ti honorarium mi. Makabayad kanton. Ay, dayjay honorarium mo ti inkarik apagbayad ko. Amo na mo't amaalak ti honorarium ko. Tagigiddan kami mo't. Ay, when gayam, tauray isaw kat agawat mo't iti honorarium. Nagasat kit dia, tagmay nga datersina na ditoy. Adayo, jada duma. Suki na tayo amin ditoy. Alangan, amapan tayo pala iti adayaw.
Pautangan nakman, Maray. Awan lakat utang. Awanan ti cash. Panay utang ti may madipod itay bigat. Hay! Alamutan, Amaray. Dandani kami aglako kin ni Badungkaw. Kaano kayong aglakaw? Dayti umay alawas. Agapit kaming. At dantun pagbayad kaw. Saan mo't amabayag? Anya ti utangam. Adalista ak dito'y Maray. Itad kun ka, tapno nalakam lang apidutan di talakaw. Yawat mo nga rodan day talistaam. Maray, nay. Agyaman na ka. Itatanawat tayo ti honoraryum tayo. Agbayad akong kagawad. Ay, mano amin? Addamat langan pagsakadak iti lakaw. Panay ngamin utang, iso adyak pa'y nagsakada iti lakaw. Ay, manungay mo ti utang ni Kwaraw. Aguray ta ukra, ti lista ak takita. Ti utang mo, kapitan, kat 4,000. Nimot kwarog kat 2,000. Anya, nagadun ngay. Kat no basit lang matinalak kagawad. Nay, idi mutang ka, inikan ka. Itata pa nagbabayad, agriri ka. Manulang matinalak kagawad. Apay ngay anak dakal ti utang kaw. Agbayad kayo kitdain. Idi mutang kayo, nagsayaat kayo. Itata pa nagbabayad, agreklamo kayo. Ay, sige. Nagbayad akaw. Ngam sa anak dun nga umutang pay kan ka. No saan di saan, anya kumangay. Malagip mo ti inutang mo ni kagawad. Saan kung harod ang malagip amin? Apay ka, day? Kit no 4,000 ti binayada. Anya, 4,000 ay nagdakulin ngay. Nagsinungbat na pa'y ka ni Kwarog, Tabasit ka no ti inutang na ngam imabot iti 2,000 ti nakalista. Adan sa akat hukus-pukus na daytan, Awan mati 4,000 agatad ti inutang ko. Sana kung ang nagreklamo. Ta kung anak ka ni Kwarog. Idi imutang, inikan na. Ita, kit agbayadan, kit agreklamo mo tin. Ay, winangam, nagdakkel ti 4,000 nga inlista na nga utang ta. Ay, awan ti amo kakasta nga utang ta. Ay, inaktuman kasarita. Ay, bay amon. Saan kayon agumatang ken umutang ken kwa na? Nay, papanamon Kwaraw. Ditan sa mutirsi na ditadaya. Nagadayon ti paggatangam. Jakon kaya ti gumatang di tatirsina ni kagawad kwa nang. Tapay, as-asidag ijay ayan ni Marikwanang apaggatangam. Basit lang ti inutang ko itay. Pinagbalin namat at 2,000 ti binayadak. Nagnginamot tin ngay. Ay adda ko mabukod mo alistaan, Awan ti bukod ko alistaan. Adda ka di mat utang mo kinkwana. Adda abaraw. Medyo atidog ti lista akta medyo nabayad. Ay? Yung dandani kamin aglakaw. Sigurado asingirin na kay tidakal. Adda bukod ko alistaan. Adda pa'y pitsa na ano kaano nga inalak. Mayat de tangay naramid mau. Into nagbayad ka. Kita no hustumat lang ti singiran na Wag Kwaraw! Nay, bukit kitam dito drawer ti lamisaan. Tay listaan tinutang ko kin ni Marikwanang. Tapay, kit saan ka pa'y mga agbayad. Tadita pa'y nakalakaw. Inton may sabig at may langag purusta. Kuna ngamin ni Kwaraw, nga idagbayad dakin ni Kapitan ti utang dakin ni Marikwanang, dakkel ti siningir na. Adda atap ni Kwarog, aninayunan na ti utang da. Ay nagalasin no kasta. Kita nga rod dahi ta alistahan Tapno di namit aramideng king kati, naramid na kalukada. Kuinintak pa'y kit di ati utang ta. Agdagop iti 3,000 amain. Ay medyo dakkel nga rod ti utang ta no kasta. Adda ngamin bagas nga inalak. Hintan sa agpurusain, tapno makabayad kami tayo. Tapno saan anak kami suot ni Marikwana. Papanan yu maray, adda pa'y awit yu atikles kas kada basket. Ing kami man nagpuros iti bunga ti tarong ken ukra Maray. Aglako ak tapno makabayad akon ken ni Marikwanang.
Ay, nakabayad kami. Ang mas daawak ta nagdakkel ti siningir na. Kasta nga ron tinasaon ni Kwaro kanyak maray. Ang saan ngagbalin kanyak dayta. Ang anya ngay ti mabalinam. Isumot ti imbaga na anakalista. Adda bukod ko alistaan maray. Ingkabil ko pa'y ijay ati pizza no kaano nga inalak. Ay, mayat nga agpaiso, takas tati inaramid mo. Ay, padamagan nakman, no agpada ti kwintayo adwa. Ayun maray, nalpas kun ana total ti utang kaw. 3,000 amin ti dagop na. Sige nga road, maray. Padamagan nak to, ah. Adaw, di na puros tatarong kinukra. Nakayaban ni Kwaraw, te iso ti pangiluganan tan, amang iudaw. Wan ba daw? Ibagam nga umay ditaw, itanadag sa no awitin tapay nga ipan ije paradaan. Agrobot ka, taos tonton, umay ni Kwaraw. Imbag ano adda ni Kwarog ije paradaan, nungay na panen ijay ilay, No asino ti nakapila, akit isun at ti ayabak. apay no awagam laengal. Anya ti orasan aya. Ay, wala niya. Ang awan magayam lod na dahito silpong ka. Kasa no ngay maawagan. Ila ko maun deta silpon mo, te gatang mo iti adu alaw. Ano nga ti ado alaw, nawang mo't silpong ka. Imbag tadi ka pa nakapailay, Kwaraw. Umay mo man ikarga dyan na tagmi ka ni Nana Matuyan. Ariglado Imbag payda kayo, tagla ko kayo manain. Imbag la pagbayad mo iti utang Dakkal ti utang may kinimari kuhanan. Ay, at nagsaritaan mi kininana tuyang may papandita utang-utang. Way, nibaga na kanya kaon. Imbaga, tadalistaan ni Nana Matuyan. Makita itan, nustumot lang ti aramid da dya kagawad. Nagdakkel kit din ti siningir na kanyak. Minta nga ruday, tapno saan kayo amaldawan. Naswirat siya nyo Nagngina ti presyo tinatangita. Dakkel ti naglakwan nyo nanatuyang. Ay mabisinak mo tin Kwarog. Intamangan dita turo-turaw, siyak titaya. Wow, nagmayatan nga Kanayon ko mga glako kayaw. Tapno at damat kanayon na mga libre kanya. Ala, intang nga rudal, tapno makaawitan. Taing kami manin agpuros kinitatam abadong inton malam, ti ilakok inton biga. At dabay sa nyo anapuraos? Adda pa ay Kwaraw. Addan to pa'y sumarsarunaw, no dumakkel dagiti imbati mi abunga ti tarong ken ukra. Ay, no nagmula kumamot iday. Agda kumamot apitak ita. Ay, sana balay, tagpaspasada ka mo. Addalat tapag sa pulam. Ala, umay kantayin tamanganag. Maray, kwenta umunti utang kaw, agbayad akaun. Naglako ka din. Wun, agbayad akaun, tapno pa utangan naktumanon. Agoray ta okuradag ti listaak. Kwintaak no mano amin ti utang mo. Dayto yan ti total ti utang mo, maray. 5K amin. Naa, ay saan na husto day ta total mo, Maray? Uray ni nayunam iti piso, 1 dos ti presyo ti tunggal item nga inutang kaw. Awan ti kasta total ti inutang kaw. Pagkunamot. Adda bukod ko alistaan. Insurat ko pa'y dita at inalak. Ken ti pizza ti panangalak. Ingkabil ko ti presyo na. Dinamag ko ken ka no sagmamano ti presyo ti utangag. Ada notebook mo? Adday taman nay, Na. Kita Maray. Uray ni nayunam ako naktipresyaw. Saan adumanon iti ibagbagam 5K? Kaya't naasawan, ni nayunam tigatad ti utang kaw, ngem nalabos mo tinayon mo. Ay, amang ano nagkamali ka itinlista? Ay, saan? Sikat isaor. Agsango tayo barangay haul, no ipapilit mo abayadak dayta 5K. Awan mo ti umay gumatang dito tersina kon, kapitan. Ay nagdinamag siguro ti madingay na ramid maw. Nadismayan ti tao. Anya ngay kiaramidok. Sayang ti negosyo no kastoy laang. Dumawat ka ti dispenser ka dagiti tao alinukom. Hindi ka rin adimon ton ulitin. Ay, uwan, kapitan. Saanin ang maulit? Ninamnamak ang makaganansya iti adaw.
Ad-adamot gayam alin siyanak dagiti sigod asukek. Ay, santon ama ule. Ay nanakwanang maditi mang lukoy ti pada a tao. Taagbalatek tumitlakan ka, dahita nga aramid mo. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.